Isa ni andra binaka na bewekani ni mbula may natay ni buru-buru kandua. Uklan na esi ni buru-buru ngoso biki mam senga yandra mina mwade. Tumbek may biti sen resar tumbek nga la tutubi en tiki na ngonongo senga ibati ko na kaloka na mataka. Sombek sa rabonte tikumbek na ven. Sombek rabonte tiko na matay ni mbasi. En ve matakalilay mersa ngwele ni raka-raka. Kaya kau ni dubirea Samuel tu kaini gona bakayandra veke muni vertona vekanda mai Scotland ke bola tangane gertona tiku mai Ireland mai Wales bakatelanga kinortona tiku England saya kabi singa tiko ena ngono bina kasarangango marau ni semrau mai na nonda marama bulangi siamo sartiku mai Scotland so veke muni sengai sarabu tingana ne roa interview ena madawa rosa uti na nona mai talo no tiku weekenda ena buku ni dona songo lewu ena baka tiko mai London ena matai singa ni bula i balolo lewu ena bula i November au klan ni naga sultal nga bana ngona me naga baka madal tal nga kina bike muni se saya tiko be no no to baka rau bike muni tiko mi ngilandi muni buli na nom ni tikite ni ngoleani ena songo lewu ngona matai singa ni bula o November dara baka bula sarango vir keden na marama ndau daka ndau bosote retiko na bunom bola tangani en na mada ngo mati mada tiko ni Fijian language week au sureti retiki na nanda marama ni viti retiko na bunom bola tangani merami tala no nga bi mamanga ni awa ramai be itu en na binding teknik kelovira en na nonra bonua ni daka na mataka ni kua sa sema sartu nga mengo o serima sunia tawake mas Scotland ya bikim ni warong menanoa enda tiko na yanu o Ireland ena dola tahu ni bola ke Belfast tiko mikina o salo merama soli marama ni loma ni koro mai rewa ya ni kua enda ngandi tiko mena sana bakaturang o rewa ki na sana bakaturang o da aunrobe me bakang ke di bala-bala bikim ni nando bak muret tiko mai na nonggu i bata-bata sa tiko ngona non tu sere na da kaun robe mbuah matwata me nanto laba na nonto vitala noa na sino binaka ni ko baka binaka tiko yani bikim ni na nomu ni vito ko ni tiko mena non programu na nonto marama itu ke ni sema mai ni bakarorong mai ke katala na tiko indora marama na nomu ni tiko ka ni nganreba mena metala no tu na nonggu i bata-bata ni ke bitar-tar ngamai Sulemana Tandra merongole mai merme osea na ilako-lako era lako tu rumah lewo saka ni lako-lako rau-rau merme osea tal ngabikana meda buli kena Nangande saranggo kena boli ku keviti nimbula binaka da kaun robe bua matawata. Kabida tolu na kena ya sana takaun robe mua maduata dua bulunga na ya dana saivan dua lebura ramba ulama ilalang avesi tau mata lebu kenai karua bulan asau ke bua tau ke ni da kau ni tabua otave uni erongo na kena yanu mula vivi kosoba tuni kuwa yala ke bura wana namu na bei kabula bei alomi na beto kaitua bei bunini era sua malua kena barawi na ura ena musa senanin dau data senanin dau kuwa natangi mau dia kena
Hena watu tale ke denga Koula ke na tini wai nunu Vei paini mai se kaka Tohu na kawai kami kamila Nau indivi ke bamba singa Nandalo mai bua au diva Ena kena kana bina kandina Wana namu na vei kabula Vei alovi na vei tokai tua Vei buniniu era sua malua Kena maravi na ura enda musa Sengani tau data, sengani tau kua Natani maudhi kena ya simboyao Nida kau nida bua Sengani tau data, sengani tau kua Natani maudhi kena ya simboyao Nida kau nida bua Rongo rendi na norto sere na sere me baleti CBM ne mani talei vate ke sofia na sere to pongo lele usara ra semu tikumingo ni bula binaka do bula binaka me chamani do bula binaka mai Switzerland bakatal ngake na be bono bako Europe marau ni da semarati kumai na singo binaka ni kosas semu sarto kamingo na nanto marama bulan into kai maramoso sasara ya darani kani da kalunga tini sulio koe vida matanga na se ko di nona ngauna na silve na kani kuwa me mai talo no tu weekend na nona sasanga na buku ni takadaka tiko kina ngombula binaka serei matawaki. Ni mbola vinaka Dr. T, vinaka totoka, vinaka valivu ni ranuisia maramay na yaka vinaka ni kuwa mataka tiko mbaka may viti. Vinaka. Nakabakalisaro betul talaga nongo mentor baka binaka bin marama tadindaro Miriam Masuraki ongo sarti ko na sema en taun taku ni bibu staki bakango en na visureti tiko ko beira na nanta marama en bolatangane ka umarotaka ni roni bakan di takmo ko na nona sema mai o serima tawake na singbena di ko mimi tala notu en buku ni daka en garaba tiko yes sembermanda ni baka madaltaga na nona daka kere serima matanga me baka bula mata beira na noni toka ni sotal beka na beka na baka rongo tiko mingo. Isa vinaka valevu Dr. T o sa wikinda bakitiko yani. Wikinda bakitiko yani wiki mnina viwakani. Na via sai vura ni tiko kina bakakina mai viti na ya sana itini kava wambula tiko yani mid road wakana katiko na maramana tinango nyo na mai vosa tiko na bata ni vingara vingo na madha sauti wabi na vinaka ni uroni ngole mai mo mai wasiano kitala no ai abambula tiko yani virau na nganengu turanga ni obisa usayan dono turanga ni obisa sisa tuidoro wakaki no rona tavingu silina wakaki nangas ni vuli maisea tiko mai kalsa road kena ni vale tiko i mid road tiko vuli kina na kerto na tavingu vinaka. Se vena ka valevo klan na muda toko sana be tolli salangur pakasaranga already tiko na kon salmi mid road vambuli tiko ber keda na kanda rasema tiko mai na mataka ni kuwa na bono baka na mbua koro na mid road na housing authority ke ira keda na buli oti na bua baka talanga kina ira na buli oti ratsukuna memorial school vena ka valevo serima na nomu mai tala no bikeda ni kuwa na buku tukngani nonda biba kongeti
weekend na maramay toke enda sa may tu e tani ka na loma ni bitu na sinongko enda na bakarango toke na nomli talanoa weekend ni na maramo ni sa may tunggo ang balatangani muni may wasea na ngoni salo ni bakumuremay muni may adoba so na bitambana so and then do tanda tunga medala ki adoba wili kina o ke muni sarimai roma na nganyo wasea weekend na bono ni rabutu mikina salango tinenda to ser na CBM rin rabutu matangana no muni koro korni vasu ke na bono ni asuskin. Vinaka valib Dr. T oyo maramani vuni waisangani the kaunro au wasui ngeleni wenikeli na yana na baturang otaviuni so vanole with through and through Dr. T um, keto idhavuti vanua na korolevu iteiteithi vavana turanga na tui vanua levu na kedarto vakavia ukoto tinengono lako kinai na koro na lenga viketondo yadhana na kuku na lenga nungu kuku en ausasang mandangani turara o the Dr. Tina ambaki davaya iyo vida toka na koro na tiki no sangani ni tu koro toka na batini tomba vakando ndo kileitu no ke mami keda na tiko na tomba ke mami biwa kani kede tu vaka endue na tukuna mayo kukungo erna kila na vi korokoro na vi tomba tu na isema ni biwa kani me ada sarani undu me ada sarani maduata tu kede kina na biwa kani kina vi matani vale ke mami roni lako kina na tomba ngo na tomba na tewa me lako dhakiani undu. Sa totoo ka saranga. Da kalau ngata bi ira na saling butuh ko timay na bara bi totoo kong gori. Liw na ngor kimam sarap tungan kanita masirima. Na totoo ka din naman daw tomba na teo be do liw na itamba da saraba sa doon din na vanua re binaka. Me baka do re dito nang ununggo sombek ko sa matakalilay sombek sargelis chung bek menang goli sombek mer sanggay ya palang bek na hindi dabo mer kaumbeka sona ngwani mer laki buli se mer ngole ani waitui sa ngol tiko na bakong buli bikim ni keda na bikorkor o ni tiko en tombo totoka o na tewa iya seri mara ni o se matangana kuri buli tapanda o ni abuli kina Vinaka o primary school may na nambua primary na teo tiki vu keto keda babita vini ngona keto sa tiku kina na tambaba ko toka ngabi basai ke na nambua o tia o vida na kalasi kia ngole na suba muslim primary o tia o sangai lako I ratuskuna le form 1 form 2 na ratskuna au sanga le vote nungu vuli I andida kombao mai na form tolu ki na ono o te au ngole sarene na vuli toro dake na university ni Veva ni Pasifika. Antina. Vikim ni nabarang ti kumai bakong bulit ti kaya ning gover kaya na buliwati nambua subo muslim pakatalanga kina ratsukuna da klan bi kurbuliar to bitara bitok nga ngole sombe na mid road me ada sarayani I nambua koro beira na buli me ratsukuna kira talanga na buliwati mana antita kumbao school baka binibina katakitikan na nanumnindo bengarabi en bibuno kaya nga unim baka tiko kina iya sarima may na namubuli namungole na buli torodake nanguna ka man daw sanggay ngole ni kina I ropi say I tay ni burubura kay viti. Vinaka au ngole mai mo mai vi mo mai daw ni Vingarabi vina na ni tuta na ambaki Ronondolo Kadiwa o ni tuta turanga ni Molevu Bonombalavu Ronondolo Kadiwa sala ko mai mo sa mai Vingarabi ve ko iyo o yada mai
dona ka ngono ni sawasia kina ni kendor na viva sakita longe baka samataka ni nangono la ko mai kina Dr. T dona kana na buchi ko mai nanungu mo na mai tau yabo o yo mo na valubeni mo na valubeni rawa mo na valubeni rawa samber ningai to sa tale na kame mengarabi wakame nungu wakanana no tiko maya I need to have children first before nisambera ni udakava talento na nakaitarawa. Dina. Serede tu na nonda baka na nanu tu na nonda itu betul na kalau talanga itu ko talanga na beka sa tu bana tiku mai mona main donu ya. Ya mena no mbimbi ya mai biti san robio tini kena turanga tama mundo dongai ngole mai baka ta ki Europe na ena bukni nom sama ide kunya nona daka daka ena British amin dongol sara mai nilandi sindo talanga puno dongol kin. O nei tota ngole mai chamani na ronondolu kawalu ngole mai chamani na ronondolu kawalu la ko mai ngilandi o yo sanga la ko mai viti mo mai sema bataki ko na ronondolu kadiwa nungu la ko mai Ingilandi na kamba ke to atiko kina mai Top Cliff it's a artillery camp 4th Regiment Royal Artillery io do do tiko na ngona rando vito ke kikina na vi kemba iso yo na kemba ko la ko mayamba i chamani sa songo songo mo chamani kito sa may tiko saranga na kemba ya i Top Cliff 4th Regiment Royal Artillery me ado tiko maingo yo yang baki sawoti ke to ki dake mai na vele sini matai valu bene tota ke to ki dake mai ki na i Glasgow i Scotland andau kai na kitu na city tawanga na no lesi ni tuta io mai rao talanga ki na mokota wata mai keu na daka wa tiko bolikina io ke to auronika ni ke to kalonga tani ke to lesi dake mai ke to lesi sartunga mai na city na city ngo i Glasgow city tawanga Andy Braddock mai sanandoa ya rongo rona city lelevu na bonongo Scotland bimbi mai ngilandi na baki sawoti ni to sangole dake maingo kita sama iti kong go Scotland. Dina. Totoo ba ka uti na no muni wase maya na mundo ti ko ibiti ngole mai koer ngole tondo mai chamani an rosanga mi bito mani ni woti valendo na mbaki mena no mundo ti ko mi chamani ba da na no mutatandra me arto asudura no ngoni e aba kan bona no muni lewa se a ka ko sa bakalile muri na no muni tuba tuba. Binaka Dr. T saber ni kero mai sota kini tuta ando may nalubiang gumailiw iyo ando may nalubiang gumailiw babi na binaka pa na turang na wating ko na may vivinggomi may vivinggomi kina na lubiang kong gase o tiyan nung gula ko may naronon tulo kay diwa ko na banana no sati ko may kinaya rosang pula ronon tulo kay diwa ko may ronon tulo katini may sudo na matay ni ngone ingilandi iyo sudo na matay ni ngone o nito ta lendo Dr. T lendo na tangani yo sa ti ko nga nanungo pa kanan no yo menando na lubyo ko tangani menando na lubyo ko tangani sa bera ni to sa tala na bikata leso iyo ronon dolo tinikarua may sudo na karon ni lubyengo iyo tangani ko ngonen dondua yung goro ndo sa baki tinikatulu ndo sa baki tinikalima naka Na totoo ko ba ka uti dare da na bibo no ngole kina tu na no muni tuba tuba ya na kalau talaga ti ko talaga na non na tuba tuba ya na buku ni beka oni tatanda takatiko baka tama na ngonongo orto na ngone orto muli tu mandeve. naka o koe ngase sa taurivo la namba ki sawoti na Newcastle University Newcastle University vaka tigongo na NHS National Health Service baleta niya vuli nga i Newcastle sama ni vale nga ko i Newcastle sa tigo kinango vaka tigo na vuli sa tigo butal tingana na vaka part time na NHS ingaw na nga sa graduate kina Arto sa kana kabi ko na
orto na puno daka kina that they can offer her full-time employment. Sara waendo na wuli o kwa degree na history and politics. Yo, ngeo na tiko ini muringo en dua S2 en dua S4. S4 meta kati ngombe ka metoto wata na FSLC i ngilandi na GCSE. Yo kongo Dr. T ke ro kongo via kabingo ke ro sa te ke bubule sto ni sartiko nga. 2 hours every day. Balatani na ambaki maingo na pula e pereli sa tiki buki na nanon revitaroni. Their major exams. So ndo tala na kaya nonda sayan raba sarangan na itumbu-tumbu na non buleson satu wani no na timetable ni buleson na bika kede menang garabi na besinga ngai na vida na singa ngo ke rosa da kaba sarati ko nga ke rosa da kaba sarati ko nga yo sona mets ke rosi da kaba rawa tambaki baka ubi ko ang gasibiao o ko ang gasibiao HOD Maths Chico and Physics in a gospel na gospel sanga ibaka wa usaka nga di Lucy na baka nga na lebu na sontaro kwa nagaibibu ke may kina Matiano dor na kay kiribinali mena bibu kita lang amay na bamatata so naka saba ko nga bino na nalibu solve mo na nalibu na problems ko may bukati ko kina nangonen ko na baka ni ro tubo ti ko every afternoon 2 hours mena garabiti ko kina buleson kwe ngone S2 botale bi kwe rotale namba kini sember nengeli da kaba na kame da kaba ngo ya lewa S4 binaka. Sa totoo ka sarangay, binakabali mo na mo wasemay na ulutangay ng bongi, ando ni mami workshop ng manipuli form 1, and Zoom, and nanon rabukati ko na nandangon na baka baka raw ni Victor Rungi, o maratak ko na naman ni wasemay, and doon na sinaro na yawa na ubuli lesson. Binakabali mo, sabi mo na naman wasemay, lebo na maramatina, era baka rong sarto nga mengo, rani sorbe ka baka ang rani rabulikin, and nanon rabukay, na lubenda ba usibi na ngonongoni sa tuna mo na liba-liba na bait kay ni bukair na ngoni tuk talaga naka ni baka po na me ses talaga na baka sam na buko ni bait kay imbito tumay na bait ka ni mo na liba-liba pinakabalib sara sa rema iya nataro nga ubi taro nga taro na buko ni no mutakadaka sa chuk may na no mutatanda may biti ni abuli torda kita talaga may biti iya baka dabaw ando no makina no mutatanda na buko ni no mutakadaka não era muito chamani. Vinaka Dr. T nungula ko may ngilandi la ko may ngilandi ronon dulu kadiwa yo wakai lebur kila na kemba kema mindo tigo kina waka koya waka indo tusar tungaya ni na waka like isolated places yo na kemba ke to may tigo kina ko on its own nambasi be rua tul na ua na frequency ando na singa yo la komanda maya senga sarni nungu bakanana no mo may tigibu mo dakadaka nunggu bakanana no tigo mayam okay walu beni rawa otia au sanangay sasanga taka nadabo na sasanga tekiao ngay ambakin tua rawa ngayan na lubigo tangane au sa tiga bakanana no saranga o yo mo sa daka tekiao I need to start working building my career sana laksara Dr. T na matay ni daka o garaba ke baka sando no bikim ni baleta ni Kemba ni matay value and the opportunities are limited gay lako may na new gay sangan in reba Dr. T new sangan in reba so na opportunities saranga sala ko may sasama kilo man ni Kemba iyo oyo sa apply kina ronon dulu tini katulu o sa tiki puno gumatay ni daka na loma ni Kemba na puno daka kino ni tuta mo sasama ki Yo kilabi ni tuta waseti ko na talanwa ngona bakisawo tindo na blog o wala kila ni asanga toka ni ndabo babina ka biko ni kila ko ni wadaka binaka mai daka may bale na UN sa bera ni wala ko mai senga ni ngai kabi ko reza oyo muna tiki bundo na banua Dona po na muna tiki bukina tiki burawa balata talanga ubia daka banungu pepa
nunggu indefinite leave to remain o iko nga iko na rawa sandwich kuna tulo lamani vale o yo musana dhaka teki o yani mono rawa tatalangando na kamba la tamedha kana nungu ILR na nungu indefinite leave to remain ko embake ya ko sasanga teki o kina mo dhaka mateni dhaka ya Dr. T o mai sasamaki toka me vida na vula binaka Antina, redea, tikuna mm, elo ni sesanga, mm, dini sanda raka binaka tumay viti, sonongo na mm, salak mo na rai, kome mm, raka binaka may viti, na raka batangaya, may nalita ka batalangan nila kuitay. Ya, dina lora ini siya ni bakakina, may bakana dina no munisat ko may ano mdota, bakasen mm, sutsar ni donuwa, bakata ba mm, na kaya lako tunong bakasama, niyo mm. raka binaka tumay na raka libungo, onga may Mm. sasama. Dr. T, that word, swallow your pride, eh? Yes, ako yan na nga ya, eh? O yaw, nanugu rate ko yan, inaka. O binakata mo fanta ka. Iyo. Which is my papers, the starting, eh? Nawaro reiki na yaw, sabango, right, at that time, o yaw, sa nadakadaka that will bring in the money that I need in order to work on my first plan. And the first plan was to mo nakaba na nungu indefinite leave to remain nungu ILR yeah yo koyo na nga ya Dr. T o kila ni na kila sombe kana po sa rongo to na ko bina ka may viti to sa may mas tunggoy balikuro kina sa no po sa baya awako siniwe kila na po sa oyo sa nasanga matanga na bika menaro ni rawa kina na nungu siente Dr. T So kasarangay, Naka. so sa tor sarangana Mm. naman tayo bole, Yeah. may naboli ko sa sang talibyo suko talimure, sa tungay mata mo merano mo ILR, na sen Gori. nga silini na ba nga, meraw nga silini, sa ba Di nasarangan. And any job is any job, eh? Absolutely. Sa ruko ni sa durman ni laban na naman ni bangke, siya nga Iyo. tarong bangke lang may binasende ko, sa sende nga. Ayun gori sarangan. Di nasarangan tati. Sa totoo ko baka na bi baka along gangata ki so bir na Ika. marama na Mm, barong tung baka mini ko na bat kung baka na mm, long mamuni o ni na mm, baka ni manduati ko ngwa na mm, itala no ni sarima sa tukun sar mm. nga may ni ka ko ni mandua na Dina. saka mga tako Dina. sa bikem ni may ni Iya. vingo Iya. sarima o se man may mena sasama ki ke na Mm, sababeleti ke na mop mm. na beka ke da kamia na saka mando ni sangarap timo Binaka, Dr. T. Isa, eh? Ah, mau nangkaro na saramantanga mau ko ni lulu nanugo baka na nanuta kana bono teu ya po may kina. Tege po may sasama ki na officers mess. Na officers mess na bonwara oira na may tutu na regimen na otia. Otia bida na mula sala ko may na opportunity mo rations clerk. Rations clerk ko yuko na order ta ka na reseni all the supplies for orto na messes keve na lomani kembaya of Savango. Yeah, before the UN, I worked for Nestle as well. Nestle Fiji Trading. Yeah. So nanong experience nga may kaya ko tamay au gabango nakako oro ni dakaba. So au sangay na rations kla ko no na daka no na kay dakabo ko order taka na supplies for all the messes and do the accounting, meaning the reconciliation every week. So kinabalampale nakaila ko masangari nakakeve lawe raumay o iko na reconcile takatigo ya na vimadawa. O sala ko maya o sa toso maya sa ultimo na sasama ki kito levi da kito interview taki interview man nga Dr. T nungula ko na dakaya rongo talaga na bosa. Siya nga gori sa ati ko nga yun na urto ng dingiya me na dakang gori iyo bango siya nga o yun na to wala bata sa ati ko biyo nung pa kanana no o yo o sa ati ko rawa o sa natosong ya may rations clock vida na bulaya yun do na ka Dr. T nangono ti ko kinikya
Au ngai discover takan na losses that this camp operating in na kau ngai re the sinin do buke yawe ngi bakain to na kako kito babi te vini we like numbers we have a thing for numbers ngai ngono la ko ni kina molida kada kaiserations club kau ngai re ni na loss there was the masses were operating at a loss and they were trying to find na wika nga ukila when it comes to kaimanda like stock list stock list balato kilango from Nestle na wika keve elako in a week in a day oyo muna scrutinize taka au sangai lak kota may vale na kango all these pieces of paper mo sanga bay wena po no ichigo kina loss go. And I stumbled across it, Dr. T. Kena vika ke de usanga recommend taka me vaka me recover teki kina na losses ngo kena no recommend saya do Dr. T salila ko saranga mo o operations director ni bakaun o nung service manager operations director may report to or service manager may report to operations director me lako may tarong yaw how did you find this out Obango we were not recording losses na prices lako may kinanggo volume may kina and the prices in the system were not matching and the third thing was yo sangay lako sangay kavirto na Obango ngo ibida nga I did a stock check for Nestle. We're talking about thousands of product lines. O sangay vango binto kito daka bata. O yo very na report keve na retail orto na retail. Bata nanguno da kabakina na stock check, balata me match na kartos kentaka ke nakai vo on the shelf. That's another third check. So nakakevengo Dr. Tio sangay recommend taka one rasaranga o operations director ko nakausari komenta kayo bang okay with that nabi kake na bisaw. Yeah. May kaya otia sa to sa sara. Lo man ni kaya nga Dr. T balatan ni akan go out of camp balatan ni sang nunray ba so yo sa the wiriti ko ngay lo man ni kaya bayaw. Chow sa lay to sa sara to become the work services clerk sa lay dosar no office o sa lay daka na kota master for the regiment. So kaya balen na we repair na we kakeve work services anything to do with construction in estates na lomani kiambaya o yo sangay no na support o quota master beka like in the business world we call them facilities managers who look after the site iyo o sangay tosar o sa tosar muli da kada kabata ki koya iyo vida sar to nga na empaki nungu to kya samberan nungay lande ina daka matentu na ronondolo tinikadiwa inanga Dina, sebakanganta sarele ulit ko nung baka madalati ko sarima o babili binakakinan na baka nabitalo no kay Salome na no menano natakataka mena bitambalin so wili kino Rosie Holidays kina Pearl Mind Pearl libo natakataka bakaya so your previous experience benefits what you're doing right now so nanong natakataka menisli buke na nung mutambalan ko totoo ka saranga iya may na sasama ki o sangwalen gorbe na numuto tambanan ni stock taking kina nung natakataka baka clock na nakataka sarman daw sanggarabat ko nangunungko vinaka Dr. T. O yaw na yung backing ko, tiki po niyang backing ko may na last day of March o sa may taraki na naituto ba commercial manager. Commercial manager in Defense Infrastructure Organization o ko endo na tamban ni Wingarabi na Ministry of Defense. Daka pa matinto na tiko na commercial managers na way area kaya ni matinto yo oyaw na area the area I look after the US visiting forces. So yung mantanga nangono sangala ko kina na kiambaya baka nugutugo ni tigo bikim nilia o bango and gorongoro baleta ni in UK na UK limati ko na Air Force Base
ni US, US Air Force Base, Iyo virto na kemba virto na US Air Force Base ko na kemba levon doon iti ko RAF Lakenheath. RAF Lakenheath, and next to it is RAF Feltwell, kon ngaw tula ko may kina na Air Force One. May Amerika, o kondo may kele sarangay kya. Kaya nga Michele RAF Lakenheath, baka visit my naturang president in America to come to this side of the world to Arab countries. Yan na po na may bading ukina. RAF Lakenheath o Feltwell, tigo tala tulot tala na kiamba. Yo kona kiamba lebu sarangani baka ningalala ningay kila ningay check ta kana kiamba go RAF Lakenheath, for the US Air Force. So yeah, na kiamba commercial and the contract manager for that site, na nungo na portfolio ndakaya, na portfolio na facilities tiko na site ya baka a contract manager manage takitiko ngo 72 million. Vituro na milyon na hard facilities ko etiko na kembango RAF Lakenheath, nangaw sa toso may kina na bono wati ko kina mongoy lako mai bango tamani daka-dakango. The depth of the work, and the level of skill, kina know-how, metiko as a contract manager, as contract managers, moronyo okilaki na nada bomodakaba when it comes to managing the contract in a site ngo, yana field autiko kinango, contract management. Gina, Vinaka Dr. T. vakadave andona buli o molako duruma molaki adova na bono sa tikinango. Iyo, Dr. T, nangono tiki po may kina na ronon dulutin kadiwa, nongo sa bium may as a contractor mo toso may nadakadaka ba matinto, tiki po as a admin support for total facilities management, au tukuno na po sa facilities management. Iyo, my passion na nungo binakata to move into facilities management, to yabo may nangono wasasama kiti kina, nungo rather the work of facilities managers, Dito ko na facilities managers, the field of facilities management go. O irasarangan na rin na facilities. That includes the roads, the buildings, nakakeve to do with an estate. Kaya man din, doon na site level. It's the facilities managers who look after that. Yo, lako tiko maya, yo sambera niyong kay lako may mo to become a commercial officer and then commercial manager, awati na housing. I was a housing officer on a temporary promotion. Aw sa baka na vika keve ulida may kya. Aw ko tamay. I did asset management, a foundation course. Nge ebukeya na rolo tiko kinango. Iyo sambera mandanga so that vango balatan you to promote comes the delegation, comes the delegation. So in order for me to get that delegation, I need to pass my level 4 in Chartered Institute of Procurement and Supply, 12 months course. Sa pasita karawaya, otia usanga interview taki, accreditation, Kenda dorongo dati ko na bosa ko na accreditation, you sit accreditation panel. Then I had to sit the panel. Ruana senior colleagues, two very senior commercial managers. Orosa ga interview te kiao, mo pasi na nongo accreditation panel, then au sangay raw ni $10 viaw na role go. Kila mo apply, meron $10 viaw that I can take up this role as well as baleta na role ko o yun na approve ta ka na eso na ka, vaka nandorbi ba siya vida na ka na approve taka, and in order to approve, oyo muna nakaba kaya maya, and there were short courses in between, but the major ones was that 12 month to pass my Chartered Institute of Procurement and Supply, wate mo gay vakaba na accreditation, sangay rawa biya mo accredited. May route lang akin na to approve expenses up to a certain amount or purchase orders up to a certain amount. So kaya man nangunang ko nanungo delegation 2.5 na milyoni. Yo may to get that there were things that I needed to achieve.
and the experience that goes with it. Mengai rawa kina to tick that off the box. Okay, now I'm ready to apply for that role and then to be able to perform at that role. Vinaka. Totoo ko baka o tsirima no mutalo no tiko baka samtakan na no mungale ni bola tanga ni mole ki tokon na daka ni no mundo tae ya go sa tos binaka na no na tambale daka sa tos tarenga na nomni sa sanga tarenga baka tapmando no mundo ta e na no na reide na no daka kirto na ngoni. Naka o ni tuta ngono kero sa ketu sa tiko miki ni top lift kwa tuku na viau o ni tuta ima okay la nandona ngono iko na may daka binaka sari kya ike senga bando ni ali viau na kai tuku no ko en na klano na do support taka na kai au daka vai sini bata tawa te kia wen vai rawa kina na nugu rawata na kau rawata balata ni na support e Sulioko, and I will never forget what he told me. Madonna mo na ko na may daka binakasar na bonua to sa may tiko kinango. Kila? Yung ono sa may toso kinataka ko sa nga do bakasa matakalista lang nakatu ko no nito ta naka. Sa totoo ko baka o te dorakanda Marutako koya marutako koya na toso balatan ni ono wondo bango kila senga ni may na kata kina nayada mo o yo skota tikongo nayada mo saranga ko kota tikongo nayada ni vuvale vinaka Dr. T. Sa totoo ka sarangay dora kambimbi da bulirikiana no da vito koni baka veotini me baka na kauni tukuna na ve ka rawata rongo binaka kina bubale baka talanga kina no mundo ta na ve ka rawata endono me kalunga talanga kina bubali no ngono ko sarao na no mu ailar Iyo Dr. T, rawan nugu ILR au sava kabo ti talaga na nugu citizenship Mm. oi sandin e mula pale oni sambutu ka sartu ngangore Iyo ngayon na ka o barata ka Dr. T nangono sato si kinadakadaka ba matentu nangono sato si kinadakadaka ang gay reda ni it was very important that I do my citizenship baleta sona sona kay Garabi Buta Kabango for UK eyes only, meaning you need to be a British citizenship in order to have access to certain roles within the Ministry of Defense. Se anda kaya mandang balata ni sa ati ko na tubo me na tosa da kesar na daka I needed to get that sorted as well. Naka Dr. T. sa pinaka baka levo ima no mutala no ni ko ke mami i matalaw narangoda na no munitala no sombe ko sana to katan baka baka runa ti meto maniti na mitala no iya ni Naka. sipira nga ni may daba na no taru mitala no do matanga na no bosa nga ni biba kal gangataki veira na marama ra baka runa ti ko may ko Vinaka. Samberan yun na wasya na was ni Bibalong gangata ki Dr. Tindo nakawya barita kay don nangono sa wakandita ka kini matania lungu ni usana uti nugu dhaka na loma ni kemba au sana togi tautumba because I could not go any further. Au sangay sangana nungun driver. Au sangay push ta ka mo sangana nungun driver in order to get me out of camp to get more opportunities. Iyo. Na nungu driver Dr. T after 5 tries au sangay pasi. Ko kaki ando na boss ando talita kabalib na consistency. I needed to get my driving in order for me to get out of camp. Kasi nga I'll be stuck. Yo ke baka umbaka usinsa sanga takaya ke baka sanga talanga nito so na bika o sanga bada kadaka yo mala ni boso na ngaya o na via kaki na mo na may kurye kina na italanongo na nona don't lose hope just because you see something is not working for you to give up don't kila sa tiko no mutuba keep on working at it sasanga tiko nga sasanga bakano mun driver dom nga nakaw na bibang gitiki na weekend na marami ke
Kasangano da bulin driver baka sambera tiko na pepa sa sanga taka na no mo pepa na veyan baki kede sa toso tiko na fees the policy changes every year, it might get hard sangano mo driver sangana no mo pepa sangani veikor to talanga na leoni vuvale na kena sangai me toso wata tiko nga na vuvale kena do tala na kango Dr. Tina personal development kila da kuni wara ka mendua menga me kavi kenda you need to do oiko bakaiko take time to develop yourself professionally, spiritually, emotionally kila metiko vi como na daka teki ko tiko nga baka why I say that is this go o sa rede sa retiko yani what I need to do in 2 years time, so na course I need to do next year, so in order for that to happen oyo sa I've applied for it now through work or to na soma iyo so ona senga ni come next year mo na gaidumuanga ra mo na dakaba na kam baleta mo na dakaba rawa ya mo dakaba na kosya if I'm going to I need to progress to the next stage of my career nanondo tuba ka and it's very important to have plans and our timelines, whether it's short, medium, long-term plans. Au na achieve takavada bango, how will I get there? What people who can walk alongside me mo achieve takakina ng short-term, medium, long-term plans. Vida na kaya, Dr. T, kena no mo always remain positive. Even though things are not working out, kunyalo laylay. Zaka tiko nga, toso tiko nga, balatan ni dona maramang dorong with the value of Dr. Caroline Leaf. Every time you push yourself, you are rewarding your brain. You are rewarding your brain to new things that can help you. So mbeka nakasama tito nang kasama. Every time you push yourself, you are rewarding your brain. Rewarding your brain to move forward. Kombeka nga ya Dr. T, binaka. Sakam kami na din na rongoy talo no. Bosi ko na utut serangan niya tu bosan itu kuno miya. When you push yourself forward, you continue to rewire your brain. Rewire your brain, Iyo. Na kena rewire binaka ngai da kingo. Na Mm. tatandolong meli bunaka. Di na Namtanda saranga. sebada. Di na saranga. Di na. Totoko bakoti sere matawake au baka nini binaktiana na nung tuba tikong ko matamuni na bunoni na ngoli kina abena mundo ta sangol chuka na baka binaka bikwe na no toko na no mubuli kina no mutaka ka dona ka ke rabuli kina na wotinda baka talaki na berto na ngoni kam sa baka nini binaktiani berto na ngoni ni na tos binaka na no to buli baka talaki na bina marama tinamuni kerto na to kamu kenta di merto baka rong tuko may biti non tu marota kana bunua oni sa ta pamengo. Nakavali mo Dr. T. Tandon, kalau ngata tiko lolom sartiani. Ni mode. Mode sa pinaka balik sara seri matawake siapa sartingo ko mai Scotland mai bola tangani onda babi ni binaka non sulit mo ko non ngauna mai talo no to weekend sin binaka ni ko babi ni binaka baka lebu mua non mai talo no to weekend kero bitala no buku ni sok ngona marama marama Alliance UK non to daka patitiko bidala non marama itu ke maybe may England non ra garabi non tabi mata bubale suara rambeani ke England na mateni nguna rebe buke na buku ni biba kasalataki ni durbanua na biba kasalataki ni Canada kana pepa na biba kasalataki ni Canada kana bangrena daka bakatalanga kina non ra itiko kena non garabi na isul da babi ni binakakina kibe sere matawake ke makawnindo bamuriti ko non to Facebook page na marama Alliance UK ni ngole ni kini nila kasarava na bikar takabati ko na nanta marama ito okay non ra bibu kitiko bonu membola tangan ni bola takaka ko na saka tudi kini so we all volunteering, so we'd like to take this opportunity to thank all the members of the Marama Alliance UK bunga bira na may talo no tiko na nungkoy patabata na loma ni lima na singa sa tiko ngoy matanda baka binibinaka baka lebo be Miriam Suraki na na visi matiti ko may bira na boni marama na no anda tumayar
Finlandi ni kwenda tiko mi Scotland ni mataka enda na ngole ni Kinglandi ena sema tiko mi kene ndo na nonda marama itoke marama ni te levu ka sandolongo na nonda to sitoa ni boli taki enda na barong tiko na wana sika ni mataka na ona kaloka na kabi enda ni oni na ina tiko na posta ena mbiu tiko yani beira na marama ersa suri tiko mai marama italo no ira na marama ni viti era tiko mai bola tangani ngona vitu singa ena nonda maro takatiko na Fijian Language Week era surai tiko mikina na nonda marama ito ke marama italo no weekend nakabali besar bikim ni kada na marama ni siya matik may medi lalawaki be randi tala miri nakabakali besar randi na siya matik may Luciana B Miriama Suraki Meani Ratamatata ini anambenia Ben tuilema lima sala na turanga na sempre tung maingo na bali bikim ni na turanga na naman ito bito ko ni mai non ra sasanga takitiko ng bulan ni bubale na buno ta banga enta sema tiko kinai o saba mo rin bikim ni sa oti tiko na diwa na mataklilay go Los Angeles o babi ni binaka be serima tawake ken saya kabito ni singa may Glasgow may Scotland ni mataka ni sema mai vitala no ona na kaloko na kavi ngona mingilandi nona na sema tiku mai nungu maramanita ona au sava mo de ani ni kalunga tatiko ni mata mata